Assalamu alaikum, bizdin kanalın görüşçüleri. Biz bugün özgün mal pazarlarının buqalardın aldı sattı bağları qanday ekenini bilip bermek için sanda emese kettik. Kanalga жазылайықтар olsa жазылып qo'yыңызlar. Dostlar, былтыркы турпак 45 ming so'm deb turadi esi. 37 ming berbedim dedi. Başı jagı çoğun eкен. 45 ming so'm deb 37 ga berbedim dedi. Burada 70 ming so'm buqa, 65 ming berib turadi. 2 yaşar. Bağıldan buqa. Onda canlı ağızdan tevip tuzuyor da 65 ming berdi dedi. Tubanlar 2 yaşarlı buqa, bu da bağıldan 75 ming so'm deydi. 60 ming berdi dedi. Başta ayay çünkü bağıldan. Artını götür. Tubanlar ne oldu? Buqa 110 ming deydi. Ekona 90 ming berdi dedi. Neyse. Qancha kilogram chiqishi mumkin? Qanday deb o'ylaysizlar? Kommentariya yoza ketingizlar. Buna başı 110 ming ekon bo'ldi. 90 mingga so'radi, berdi. Tubanlar mol 2 yaşar buqalar 55 ming deydi. Shunda 110 ming bo'ldi, ekona 90 ming berdi olib. $55 ming dedi. 90 ming berdi dedi. Tubanlar 2 yaşarlı buqa 55 ming deydi. Alarmanlar 47 ming berdi dedi. Arttan da bir sözler var. Mesela bağlı çok temiz buqa. Başında göstereyim. 55 ming so'm. Tubanlar bu 2 yaşarlı buqa bağlangan bağıdalar 75 ming so'm deydi. 65 ming berdi, berbedim dedi. Artdan görelim. Tubanlar buqa 65 ming so'm deydi. 54 ming berdi dedi. Artdan da aylanib göstereyim. 65 ming so'm. 54 ming berdi, berbedim deydi. Başında göstereyim. Başı. Tubanlar 2 yaşarlı buqa 90 ming so'm deydi. 75 ming berdi dedi. Действительно, bozorning oldingi buqalari bo'ldi hozir bu. Ko'rsangizlar bo'ladi. Yurtunda janag'day shulukday o'shanday menen 75 ming berdi, berbedim dedi. 90 ming deb turadi. Tubanlar 130 ming deydi. 4 yaşarlı buqa ekan. 100 ming berdi dedi. Действительно, o'da cho'ng buqa ekan. So'ygan dayarda o'ylayman. Действительно çoğun buqa 130 ming deydi. 100 mingga so'radi, berbedim dedi. Tubanlar 1,5 yaşar buqa var. 60 mingdan 120 deydi. Ekona 110 ming berdi, berbedim dedi. Действительно bağlı tuman olgan buqalar ekan, bölönseyle. 60 mingdan 120 ming deydi. 106 mingga ekonu berbedim deydi. Tubanlar 1,5 yaşarlı buqalar 60 ming so'mdan 120 ming, ekona 100 ming berdi dedi. Can tuğan uy 51 mingga satıldı. Burada çıkıp ketdi, satılganысы 51 mingga satıldı. So'g'anдар mo'y ikinchi balasi 60 ming so'm deydi. 57 ming berdi, berbedim dedi. O ikinchi balasi ekan. Действительно жақсы ekan, здоровый, cho'g'in ko'rinadi ekan. 60 ming so'm deydi. So'g'anдар mo'y 60 ming deydi. Üçüncü balası yanında turpog'i menen 53 ming berdi, berbedim dedi. 60 ming so'm, 53 mingga berbedim dedi. Tubanlar 55 ming deydi. 45 ming berdi. Turpog'i 3-chi balasi. Turpog erkek to'ç ekan. Urg'achi torpog'i.
сұрайсыз болады да. Туғандар бірінші туған бірінші баласы екен. 60 мың сом дейді. 57 мың берді деді. Бесі. Көргеніңізде ой жақсы екен. Туғандар ойдың барын көрсетейін деген әрекет қылып отырмын. Адам көптігіне байланысты көре алып айтамыз. Алған үшін кешірім сұрайсыз. Ой тесіріне жақсы екен. Бірінші тушы. 60 мың дейді. 57-ге сұрады бермедім деді. Туғандар молы 60 мың сом дейді. 52-ге сұрады бермедім деді. Үшінші баласы екен. Үйдің артынан да көрсете кетейін. Көргеніңізде ой чоң екен. Сен берген мысалдан чоң болды. Туғандар мол екінші баласы екен. Туғанда бір апта болып қалды дейді. 60 мың дейді. 56 жарым берді бермедім деді. Үсті де жақсы екен. Көрсеңіздер болады. Торпағда соны деген көргеніңіздей. 60 мың сом дейді. 55 туғандар молы 60 мың сом дейді. 55 мың берді бермедім деді. Төртінші баласы екен. Торпағы көргеніңіздей дәділген. Еркек. Үйді 60 мың сом дейді. Төртінші баласы. Туғандар базардағы ең чоң үй деп ойлаймын. Мен 160 мың сом дейді. 126 мыңға сұрады бермедім деді. Төртінші туш екен туса. Артынан қарағанда да чоң, действительно. Жанында уйдар көріп тұрсаң торпақ болып қалған. Мына действительно чоң үй көрсеңіздер болады өздері. Башын көрсетсем. Башыдағы аябай чоң. Жанында уйдар көріп тұрсаң кичине болып қалды. 160 мың сом дейді. 126 мыңға сұрады бермедім деді. Көрсеңіздер болады. Абдан чоң үй. Бересің, мен ондай боламыз. Действительно чоң екен туғандар. Базардағы ең чоң уйлардан бірі екен. Даже ең чоң уйлар болушы мүмкін. Қанша литр сүт береді деп ойлайсыздар, есті айтпады.